أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi keram aruz višime gospodare Allahe Azza wa Jelle, ko ako prvo transtori amen, ko din islamu puti amen, je tunka imani ko kalbi muklamenje. Hamdi lekera ko bare blagodatija ni'ametija, ko lova min gedinga, a blagodatija taj ni'ametija, taro Allahe Azza wa Jelle prema amen da ita ne bud bare, sarakiru Allahe nu Kur'ani, wa im te uddu ni'ameta Allahi la tuhsuha. Kad bi mangene Allahe sere blagodatija te genen, te brojnen, ne bi uspile na okraju lengoro znači te doresen ko boritani. Pa hamdim šučuri Allah Azza wa Jelle ko dua šukari pa amin kera prema lamende. Salavatim selami biçalaci kamarumangu peygamberi o Muhammedi aleyhi salatu wassalam. Lesiri familija, ehli beyti, lesiri amala kulasini maniye takvali olaytana ashabija. Em samo mušan kulaka trudinen pe ko piro dživdi pa ko piro životo ki praksa taneno Kur'anim o suneti džiko jumur qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kodini. Amen počmijame tefsireja ema dijetano šofto del počmijam znači suratul Fatiha em nestam džiko štarto ajeti. Alamji ko ajeti koto Allah Azza wa Jelle kao akiri Maliki Yevmiddin. Maliki Yevmiddin so bi ko prevodi značini ovladari taro sudnju diveneli. Kad krva pe lafi taro lafi Malik akva lafi Malik i sile štar oblikija car pisini pem star izgovorini pem. Znači šaj ko štar vrste, ko štar oblikija, ko štar načinja, a kva lafit izgovori nade. Ik taro dvajtamo Malik, Melik, Melk, Melik. Učenjaki amaškar peste, kerena diskusija mi si ihtilafi, kova je tamo lafi po obuhvatno, ili sa ovoj tamo lafi po baru. O lafi Malik, ili Melik. Se šujem znači koja veri kirajeti, na primjer, kad džana torao javera džamije, kada Allah kakva kuransko ajeti, u imami sa ukujni, napam Maliki Yevmiddin, nego Meliki Yevmiddin. Pa znači si ihtilafi, ulavena pislanska ime vaškar peste kirana diskusija, samo i tamo lafi po obuhvatno hem po baru. Da li tamo lafi Malik ili Melik? Melik ko preotano vladari, a Malik tano kva su nešto poseduini. Emo sodi kirajetija ili Malik ili Melik, car god insani tu u kujini, osodi kirajetija i ta ne prenosime, znači ta u Rasuli alaihi salatu wassalam, ta u Ebu Bekrem, ta u Meri radi Allahu ta'ala anhuma. Ne sva vera linija, ne sva učenjaki, ova kerena, kaj tamo lafi Melik, po obuhvatno, po baro, po opširno, po baro značaj i sile taro lafi Malik. Sebepi, kaj svakojeg vladari, ujedno hem nešto poseduini, a svakojeg su nešto poseduini na nem vladari. Odrezu islamska linija ova kerena kaj o lafi Melik, tano po obuhvatno taro lafi Malik. Ema kerena nesavja linija, kola normalno je ta neko mišljenje, kaj je lafi Melik, tamo po obuhvatno, kaj treba lafi tari ki stilistika neli, kaj tamo pozoralo značaj i sile, olava kerena, anglava kva kuransko ajeti, Allah je pomijaso Rabbil Alemin. Pa olafi Maliki Yevmiddin, u stvari tamo so potvrda taro lafi Rabbil Alemin. Pa kada lafi Maliki Yevmiddin, u stvari akva samo ponovini pejekti isto značaj, taro značaj Rabbil Alemina, meni ću doa kjer jamlin. A o lafi Maliki Yevmiddin,
avela sa baš uvijek nevo značaj koja peja piravi, hemo dodatno značaj koja avela, tamo pošukar tamo dva potvrdimo koja već postoji ne. Olajtane znači komišljenka i tamo lafi melik, po buhvatnojem, po bavem, po opširnom tamo lafi malik. Dok ne stavlja linija, ne na nam. O lafi malik tamo pošukar, se bepi kajan pesti sile pobuter slovija taro lafi melik. O lafi melik i sile samo 3 harfija. Mim, lam, hem kaf. Pa čitinale, melik. 3 harfija i sile. Dok o lafi malik i sile štar slovija. I sile mim, i sile elif, i sile lam, hem sile kef. Štar slovija. Pa vakerena, baš o svakojeg slovo neliko insanika u kujnim ka čitini, po svako slovo sile po 10 lapija, a knataro kva aspekt o lafi malik tamo pošukar taro, lafi melik. Pa vakerena koji ka čitini malik, udvaj tamo pošukar lese taro lafi melik, to jest i sile pobuter se lapija. Ako jesta gjara kod ikela pekajna, ki nagrada im ko se vapija, ali ne morate značini, kaj hemo značaj lesoro, pošuka. Ko svako slučaj sad god, bilo jek ili odujto lafi, osobi kiraetija i ta ne ispravna, samo ko su i tamo bitno manuš morate pazini, te na mešini znači o uku i bataru kiraetija su na neispravna. Znači o manuš sad počminja ga morate završini, te na mešini znači o kiraetija. Enda ne dozvolimo i manuše se, bez te vikini akaljana vea, ko pravo smislo ta odova lafi, te vikini pe ov melik, ov to ov melik. Ema Allah ko hadisi, ko Buhari, ko Muslim, ta Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala an, kao pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam akirja. O Allahi ko sudnju dive, ka pačarije puf, em kalel e havaj e nebesa pire desnica, em kavakeri mesijum ovladari, a kajtanje ovladarija tari puf, hem najgore, najbilačo manuško Allahi tano manuš, ko apes vikini melikul emlak, ovladari taro ovladari. A u muslim dodajini, ko piro sahih, emakeri, na nevladari osim o Allahi. To jest, na nečačutno vladari osim o gospodarija maro o Allahi azzawajal. Ama, dozvolimo je manuše se bez te vikini melik krali, ako lemo do Allahi, agar sarole se priliči sar insan. Sad, na primjer, Allah azzawajal u Kur'ani kavakeri, inna Allahe qad ba'atha lakum Talute melika. No Allah azzawajal ne pičagja tu menge Talute sar kralite ovel. Samo so le soro vlast, le stiri moć, le soro barvali pa i ograničimo odova. Em našti normalno nisu ovaj raspravo Allahi subhanahu wa sar vladari, oda tu poredina ne. Maliki jeumi din, ovladari taro sudnjo dive. Ovladari taro nešto so panga na sine, a oftano o Allahi vladari taro dova so sine, hemo koja se kaove, hem saji ki lesiri vlast, hemano lesere vasta. Susa kad te pomnimo, maliki jeumi din, ovladari taro sudnjo dive. Sebe pikaju dova dive, e vlast, e moć, od hagarnuko, od ova diveka pripadinel samo isključivo e Allahem se azzawajal, hem kao vele o Allahi nisavite vakera, ko znakija navodnikija konkurencija, sar su Allahi sinele ki dunja gjara. Su manušane niko dunja luko, korkori pese, razna navenca pesvikinen, kaj tane vladarija, kralija, princija, sad su sijeta primjerja, quando ne je vremenjao faraoni, one mruto, koja su i nekerela kavga rasprava je Ibrahime, slična lenge manuša, znači, kola ki dunja živingehem nepravedna sine.
onde meknesa u božanstvo koliko i pese znači pripišije, kaj tanon derela, pa doli se avela pomini pe maliki jeumidin, ovladari ta rodovadive, kada ver vladari na ne te oveli. Tega ni kada niko nako oveli hrabrost, niti pa ki godine se kaperel, a kamoli te vakeri kaj tamo ovnjesa ovladari ili pa krali, za razlika znači ki dunja kada do manuša korkori pese vakeren, ne samo moć, ne samo taganuko korkori pese pripišinen, pa na pogore znači manuške pripišini pese ne samo božanstvo, demek te smatramo pesa devela. Pa kad te posebno znači podstaknini prema obratimi pe pažnja ovladari ta sudnjeg dila. Makero Allah je zavđelam u Kur'ani limenil mulkul jeum, a kase avdije o vlast od hagarluko ka pripadinel. Lillahi wahidil qahar. E Allah je se koja je tamo jedino, svemoćno, kaderi sanje ditekega. Odlajtano diver halalim, ano ko manuša, nakalen o haku taro Allahi, ko aleleko dunjaluko subhanallah, kada korkoli pes proglasije kajtane pobuter taro dvane golaso tromante oven. Maliki jeumidin, jeum tamo halalen ne vidive, odive trajini, amende keralafi, sari kilo kan, pasađina perel. Odvajtano ne dive. No međutim, kad krala pelafi taro suljo dive, odvana ne dive saramaro dive, nego odvajtano dive koja kad trajnel pinda hiljade beš. Jek dive. Jek dive koja mare beša pinda hiljade beša. A mendo dive trajni sari kilo kamđina pero. Sad kad postinaj. Tamo? Taro si firiđi koja kša. Ama ko sudnjo dive, kad kerova pelafi taro do ova dive tamo pinda hiljade beš. Eddin, tani nagrada baš o amelija dilija, kova manuške dja, emnevi ko te računika položinel, sa su akir, znači Ibn Abbasu, Ibn Mesudu, Katadenu, redja vera. Makero Allah je zavžele, jeume idin yuveffihimullahu dinahumul haq. Kao do odive, o Allahi ka isplatini lenge, čačutno računi subhanallah. Znači, kad dobijem piri nagrada, baš od vas i dunja kedmi. Pa kad te od din, lafi din, a vela ki smisla tari nagrada. Inače od din, halalim, šajtologa pokornost, šajtol nepokornost. Arabsko čipani budbalani. Pa je klafi, malo šajte prevedima poput načinja, samo su kakva kontekst o lafi din, a ona znači sar nagrada. Rabbul alemina, nun kerjam lafine literakava, nema kerjam, kada kera Rabbul alemino, da odnosini pen značini o gospodari tari dunja, en tarosao dunja lučka alemija svetija. Ama kada kera maliki jeumidin, onda značini o gospodari taro ahiretska svetija subhanallah. Pa prvo su Allahi neli pohvalijam, zahvalijam, tari početka sargirame suretul Fatiha, softa namaru gospodari, sporitelji, vladari, rahmećija, ali ovo redo te kerali se so ibadeti. Pa kera Allahi, iyake na'bud. Anglala kava, sineamen Kur'anska etika, Allahi wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa kao je Alhamdulillahi Rabbil Alamin, a vela ko prvo lice jednina, hem odnosini poprav nekaste ko na ne ote, nego odsutno i tamo. Naravno, kad kao plafi taro Allahi na nodoha koja je tamo odsutno nikad taro manuša, oftano te neli uvek pire šuniba, pire dikiba, pire džandipa, ama pire bičeja optanu lavdo taro manušao pederoaš. Ama pire šuniba, dikiba, em pire apsolutno džandipa.
Wallahi nikad na nuba dotar manušan ni kobori treptaj ejakako. Kobor te trepkine tari ejaka, Wallahi odsutno na ne nikad subhana piriđan dipa, katar pire robija. Pa kad vakera ijake na'bud, tega ni direktno obrati namen Allah. Znači Allah, alhamdulillah, tano obrati namen Allah se, ama sad kedo Allahi, tamam? Ama kad pena ijake, do je tako direktno, tuke znači, tuke. Kad kao pelafitari pohvala, pofinuju manušte kero mafiko odsudstvo. A kad kao pelafitaro pokoriba, onda je dva poškor manušte kero ko prisustvo te. Od izraza ja. Ema pa je tamo nek način halanen ko stilističko izraživa Kur'anima doana kana kani da osimki arapsko čiba. Ema kvo jedno velađa ne naliso izazov baš u Arapije. Se u Kur'ani oftano izazove Arapenge samo ki stilistika koji izraziva ko rediba olafija ano rečenice. A na koja ver način, sa som mislima dušava kedena o Kur'ani tano izazov nađena, na primjer, ko ne stave naučna buča, o Kur'ani na neodom. O Kur'ani nikas naučno na izazivija, emom na nek naučno knjiga, i si naučna detalija, pomime, ama na neodom cilj, na neodom cilj, alo, drumalte makera, usputa gyara, ama ko soa velo Kur'ani, ova je Arapent izazivini, ki stilistika koja izraziva, tu minđanja koja Arapi ne budzovali pesnikija, hem koja rediva o lafi, ani rečenici. Ovaj tamo izazov znači u Kur'ani Arapeni. Ijake na'budu, samo tuto božavina ili samo tuke pokorna sijal, a o pokoriva pravaljen, hemo poniziva odvajtanu, u stvari su ibadeti subhanallah. Wa ijake nesta'in, hem tuta pomoć rodaja. Te damen uspeh, te damen teufik, ko sa negija maributi. Ima kad te, koja kama lafi bivalenu manušte vakeri, ako primetim pro vakerjam, ijake na'budu, pavela, aver lafi. Ijake nesta'in. Kad te bivalani te vakera, na'budu ijak, ako biđa, ako ne sa u redosledeći bljako, amavela zamena, prvo avela na ne na'budu ijak, na ne obožavinaja tut, na'budu ijak, nego avela ijake na'budu, tut obožavina. Meningate znači olafijamo doje ciljeti roznačaj. Dikine stilistika ko Kur'ani subhanallah. Prvo je tamo pomimo obožanstvo, pa tek on ga avela so obožavima. So je pobitno, obožanstvo ili obožavima? Pa te na ovelo obožanstvo ne bi ovela ni obožavima subhanallah. Pa kad to Allah je prvo je tamo pomimo, ijake, tut, Allah, na'bud, obožavina. Znači prvo pomimo Allah pa tek onda ibadeti. Znači o Allah o te, pa čimo Allah onda o te tamo hem, o ibadetu obožavi ba olje. Bakirena ne sa islamska linija, koji kao akeri, ijake na'budu, wa ijake nesta'in, sa ko kao vel čisto taro džebr, em taro kadar. To je taro džebrije na neke uvelem taro kaderi. A o džebrije ta ne sekta, koja vakirena, kao manuštano, čivdozorja prisilimo i tamo te kerel, hem na hinele pravo, na nele izborite birine. Što neću kao, sad kada je put prisutno amende, subhanallah i tarakim te durijali, pazim ko bude opasan. O džebrije ta ne sekta, koja va kerena, kao manuštano prisilimo, čivdozorja te kerel, hem ka hinele pravo, na nele pravo te birini, nego dvaj tamo agihar. Hem okvaso kergja, naštija ni saraver, se naštijate birinev, se hine zorlea prisilimo čivdo znači odva te kerel. Hem so go te kerel,
Emanušena nele pravo, le te kritikuini ili pa pekorini, se omna hinele ale izbori. Ovi ne deme kad ja prisilimo kod ovako. Pazite. Je kolendar, znači je tamo ja sekte tamo džebrije, asta ja pirerom ja pire slugaja ki postela. Pa che da dictale irangiale se va chiariare, ma è che non morosiam. Ma tu usau šiam tloki dunia. To jest magatul prenesa kana gelo šero kam darata stavim tu mirero njaje. Pa irine sa kano osluga im binela. Šuna karika. Te ne odredini si no Allahi akava ne bide singolo. Pa irina kana kava. Ma wallahi esluga se vakeda. Bakirgan mange lafi akula itane mange po mange ektari dunia im sasu siki dunia ušti hemđa. Pazina, pa itamo, možda se je pogrešno akida, je pogrešno ubeđenje, pogrešno jetini, a mi pesti. Znači, ne i tamo akava, o manuš prisili mojine tekera, ona je izbor da me te birine. Od vas su kjaje manušnjaja, ovi ne mezor da me čivdo. Na no doa desta, ona je nele izbor da me te birini, svati ne na. Ma pa itamo je pogrešno akida, Allah i taraki. A u Allahi, ker jam ki džumli. Na ne prevad, na ne ni prema onika stenaka ovo nepravedno Allah. Bilo to musliman ili nam, bilo to pokorno ili nam. Allahi vika se nepravda na kakere, subhanallah, emo Allahi dingajma nušinge pravo te birine. Mangija te vermine, na mangija te vermine. Vajtano tiro izbor. Vajtano tiro izbor. I si tu pravo te birine, ama palo su na kelva kera gotovo. Od ovadja si ne naštija verčane, vajtano so pišine. No međutim, tu si ne tu pravo te birine, tu niko zorjana čivja gotovo. Tamo si tu džamije, si tu kafana. O izbori tlo, tu birine, na inan ko ništa čivdo. Jer kad bi čivio to Allah i ko nešto, onda bi Allah se morate pena ne uzubila kaj na nepravedno. A dolikujni ne do Allah se. A pominjam hadisku ci, kaj vikino Allah je robonene makeri, kaj o Allah i korkori pese, o zulum je nepravda zabranin ja subhanallah. I onda je rinena bud penena pa. Pa gyar pišimo sote kera. Tamam. O Allahi pišingja gyar tar pirođan dipa, džandoj sar tuka postupinem so tuka birine. Odjelta je razlika. Ovo morate džane. Ovo morate džane. Pa gyar Allahi berežija, hem odredija. Ama Allahe son odrediva, nisar naznačini kaj otut mezorčingja. Pa je tamo budi. Se bud pa mušakava, na razumljena pa ova kerena. Ako Allah je već nešto odredija, so se manka kazni neuma. Šungena ko Allah je? Šunalen često subhanallah. O Allah je odredija džandoj, sar tuka postupine, a na odredija ki smisla te čio tut mezor. Pa kaj mora da me kagyar te kere. Pa koji kava keri, a kerena se sam skadimja? Iyake na'bud, optano čisto taro džebrije. Iyake na'bud. Samo tuto božavina. Samo tuto božavina. Sad, amare volaj, tire volaj, obožavine Allahe. Okva pire volaj obožavine oba. Okva pire volaj obožavini okaš. Okva pire volaj obožavini okham. Okva pire volaj obožavini emesečina. Ama, Rabbi, me samo tuto božavina. Ovo je tamo miro izbor, me birim jum, me odlučijum. Normalno, ovo je tamo Allah siri volajem, lesoro šukari pa prema lumande. No međutim, o izbor, jer ni prepalim znači po insani. Se svakojeg insani slušaj da te birim, te kerel kufren te mu nepokorno ko Allah je azzawajal. Koja te razumljam, koja je tamo bud bitno te halila. A kavako halil jam, ko Allah men ispravno akida inša Allah. Suma mušaka te halina šaldjom. Allah je gyar odredio, Allah je odredio, džam doj so tuka birine insan. Allah je načigja tuko ništa zorja.
Allah je načela tu zuriate kele komori, Allah je načela tu zuriate kere zina, Allah je načela tu zuriate red, ja vera pisi bučate kere. No je tamo tiro izbor tu birine. Abo Allah je gjar pišin ja, džan dojso, tu sad tuka postupine. Ovdje nam mar gospodar ostvori amen. Sad te nađemo subhanahu. Ako kavakeri, i ja ke nesta'in, samo tuta pomoć rodajem vam ga, ovo kao je čisto taro kader. Šujem baši nevi koja kaderije. On iside na nav kaderije, iako je kadereja na nele ništo vrska, samo agar dindolen ja nav, sar pogrda, znači sar koribalenge, ama on naverujne na ko kaderi, hemnen de kader na nje. On va kerena. O Allahi ništa na odredim ja. Od ova gar dešini pe korkori pesta džala rutinski. Pa salovelo. Ama pomo Allah ja zaođelo doa ništa na zapisi ja, ništa na odredi ja. A okolakula je ta ne korole linda, olava kerena. Allah je soro odnos. Ko odnos upravo stvorenja. Evo zubila, šuniću. Allah je soro odnos, ko odnos upravo stvorenja i tamo sad, kada desindjuvela je utakmica. Hemu prepima bešela sudija, spikerem obavestini so teleko tereni desindjuvela. Ama mnogo sudija, ona štikerao ništo znači, na neledeme udeo kod ovo te su desinipe, hem ništa naštite meni. On samo obavestini demek so desindjuvela. Šaljite zamislene na kanal. Sad, akavama muša uporedinena, Allah azza wa jalla koja je tamo gospodar i tako se osjeti. Odnose Allah esor u parlamente ko stvorenja i tamo sad kedici utakmice. Osudija bešelo kudu upre. Evo samo obavestini so desini ta naške ništa te delinim ti te promenim. Allah je taraki. Ama je akida tava ehlu sunata, imaš karakale duine si pominganim tamo džebrijem u kaderije. O Allahi sa odredim ga. Hem nika zorja ništa način ga. Kaj je tamo akida taro ehli sunna. Nemoj tani bud, Wallahi jednostavno. Ti keretu koja kao nikad našaltu na kao. Iyake na'budu wa iyake nasta'in wa kira Allah palo dova. Palo kao ovaj predaje po hadith kuci, palo su u insani kao kojini iyake na'budu wa iyake nasta'in. Samo tut obožavljamo. Hem samo tuta pomoć oda, tega no Allahi ko hadith kuci kao akili, takva je tamo vaš karman de miro robo. Znači, ako pominja više, angono deo tari suratul Fatiha, oj tani pohvala neli Allah ese, tari početka, iyake na'budu wa iyake nasta'in, vaj tamo znači ekvaš baš o Allahi, ekvaš baš o robo neli. Pa palo dva pripadine imamo 6 soka od delđiko kraja neli. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. A kava ajeti kalani, kole stagla fikera, oftano ujedno sebe pisose i tano manuša, stvori me gidunje. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Odvaj tamo so, ibadeti. Vama khalaqtu l-jinna wal-insa ila liya'budun. Allah nas stvorio nije manuše, nije džine, nisu savjelo osim so. Ibadeti Allah je sazao dželete keren. Vakiru Hasan al-Basri, Wallahi objavim ja šelu štar knjige. Šelu štar knjige. Saudula šelu štar knjige. Lengiri o cilj je smisao Araklove na poštar kitabija. Od Tevrati, Zeburi, Inđiljem i Kur'an. A od Tevrati, o Zeburem i Inđili, Allah Araklove na Kur'anu. A celo Kur'ani Araklova sadržini pe al-Mufassal. A Mufassal tani tari suretul Qaf, džiko kraja tari suretul Nas. A celo dva Mufassal, sakala sure, tari suretul Qaf, a džiko paluni sura, ola Araklona ki suretul Fatiha, sadržine.
A celo Fatiha sadrži nekoliko ajeti Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Pa o srž İslam'e soruйтану panlıq vakava Kur'ansko ajeti, olvajtану halalen ibadeti. Hem so peygamberi akolale olavi kijema nušen vakava Kur'ansko ajeti. Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Samo tut je Allah obožavina, hem samo tuta pomoć neli manga. Iyake. Samo tut. Jer kad bi ovel si neka nasar biđal, ki čibr su akedjam, te na ovo dja stilistika, pazine. Te na ovel Iyake na'bud, nego to ovel na'budu Iyake, so bide singvela, tuto božavinaja, a za tute mi averen subhanallah. Ama kad te Iyake, samo tut, i isčinavljalo dja mogućnost za tute to božavina, panda nekas. Sad olafi la ilaha illallah. Na ne javer deo osim Allah. Na ne javer deo osim Allah. Pa palo su, znači, umanuš kerla i badeta lahese, sa sobirinjam ja rabbi tute obožavina, neli? Tega ni amen tuke doa kera, tutar pomoć rodate, podržinjam te, da amen uvetijem snaga, hem uspet kod ova drumo, neli, to ustrajna, to obožavi batut, sađina resatu, neli, šehadeteha. Ema kad tako primjetim, kako kuranska ajeti, prvo praviljem pomini pe pokoriba, robojiba je Allah sazavođele, a palo dova orodiba pomoć lesta. Ako manuštanu prvo te pokorini preko Allahi, pa tek onda u pomoć te roda. So ovdje manuša kontra kerena. Prvo pomoć rodena, a u ibadeti zapostavinena. Em kad kela pelafita rodova pokoriba, je Allah sazavođele, u ibadetima pomoć lesta, Iyake na'budu wa Iyake nesta'in, tega ne manuša delinerape, koštar kupe. Koštar kupe delinerape, kad kela pelafi, znači, ko pokoriba Allah sazavođele. Anguni kupa, manušakula je Allah obožavinena, hem lesta pomoć mangena. Dujto, manušakula je Allah obožavinena, a malestar pomoć na mangena. Trito kupa. Manušakula pomoć roden, a malen obožavinen. He manušakula niti obožavinena Allahe, niti palestar pomoć mangen. Merkejten ujedno najgore vrsta manušaki dunja. Hvala hadisku ciku ima muslim, tara buzer kao Allah azzawajal wa kelgeja pejgamberi sallallahu alaihi o mire robija, sad tu meni si jednako dala leti ki zabuda osim kad sme uputi nav, a rodin tu uputi nav tu men, hemek uputi nav tu men. Pa palo Iyake na'budu wa Iyake nesta'in, a vrlo men je sobi, rodi bataro Allahi, ihdina sirata mustaqim, ja rab, tu amenko pravo drumu, uputi. Kad teka čova, Allah se rizeneja, a ver kurko, ka nastavina, Allah ti delpun sa priheri, ovim sam steku sabori, wa akhiru davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.